Well, we be actually about attention television, so attention TV, so most some for Beck, Breakfast Solomon, BBS, The Wise King, entertainment segment, attention TV, so and I'm there, bread, and I have for in a day, and yes, I'm going to cry, and some there, and some not Dawson, and some of their Dawson, you papa, and yes, and some Nasa dear, yes, especially some asking their free or software friends at Prophet Randolph Udru GB. Ghana no. Yenina yinimsi ya friend no Eagle Prophet mekeka no nsem pia papa yi na adwen so on there no into football so far why say I see ano omo ball ball ba omutimi ka say bia team we be win sa na so for Eagle Prophet mekai cry mrebi kotoko match bi kotoko bo Africa Cup yi obe predict say kotoko be win sa cup na sa match na ankwango si aga kotoko ekogodi ntwa na enya asem kuto akra organ hanum na sa so fu ya meka na asem Eagle Prophet Randolph Udru GB na asem odi tudwa ne say o ye sofo sisi ana organ na so o man area sim ha na o ye sofo na say unni sika like o ye sofo na won live rich life you have a special place in hell. Just say, Okobonsam Juma, also for now, live rich life, no. Okobonsam Juma, ya prepare, but become a party amount, so all the Okwa, and one hour all because of say, what the assassin I want to know, yes, of live rich life. And I may be some who say, and I may name my chef for beside who say, now by force of your software, I will say, Unya hot tam. So, Unya cup tam. And son of Wana. Because mekaya titimire mu no asofofo na omo baaye no na omo nya omo hotam te se de ne sofu yi kan eno so bi o hwe na asofofo yi bi omo ba timi se nye nyamedwuma na omo ye omo omo anga sa adwuma sika na omo pe se nye sika no omo pa anga sofo de nka ede na obetimi abetena TV so abakaka se we sofo na live rich life na say we special place in hell na say o na okobonsam juma ya prepare ba become ama wa akoda obonsam jumu na so so for na ehia wo de a o pa che so for na ehia wo de a woni heaven aton kwanta apai heaven no ntimi nkobi because of so for ehia mesin ma so for bebre ba omunyo omo ho say the Eagle Prophet kan but o hwanya medwuma omo ya eso ani ye papa enwo sra wo omo so a omo sankrofo yare omo hia emwa no omo kọ omo nchen mo mutimi ede eboa omo na se obeka se sofo de wote ho na se wuni sika ana se won live rich life intino se bonsam dum na oboko na se won kọ heaven de asema sofo yi kan de memedwene ho a mene na mentiase enye yie kra ko sofo de kam hu yen ka o kan nsem a edi nkranhye yedie ebeba na sofo metina TV so nko blogging site go kasansem we say we sofo no live rich life ya chese ba bi special man e obonsam jim dabi na we say na me hu sofo kra wo ye because Eagle Prophet emi no kumase enu madwuma wo ye we sofo a wagidin ye papa ensema beka no so no amanfo edi akire yie enti sasa aseme ora ba betudwa no na wa asore ma ene other churches no say no omuhu omo sofo se be mfa sofo asore na o kan na sofo no mfa se onisika sofo no onisika obetumi ara to kasa kese e de sisi fia kese mfa se meka se bi a single room bi na sofo no wa han okoba bia taxi na trotro ana ode de wode kokoyanyame adwuma na ese sa sofo no de heaven there only chance of heaven bonsam Germany a prepare man we so for na say o de nsem se betutudwa e wo Ghana hanuma na say o person ke ka Ghana yeti na bubom because me so for say no o kan nsem bi say a waso ndem ahwa wa so la nimu kra me metwam wo ho na nka mbese ma ba bewura so ndem wo no ma be pe bibia atie afri wo God me to me no so for say me betena wona ase a untimi ka se baba bia nkyere me ama me nsakira e bia abone a metimu no untimi ma me free sa abone ne ho emedi nyankopɔ achi emesum ni yie na so for them betena wona ase na kan me say o ye so for now live rich life there there's a special place for you in hell there na so for no Eagle Prophet Prophet Randolph Udru GB na asemi de sanga boxing mu a and I say wrestling we ka say wa hit below belt we can be disqualified kwa we na say asofo mpanimfo mo Ghana ha no omutimi sore ejina na sa asofo say bi na
omo no pese omo se nyame adwuma no ye ji omo free asofo papa nim we ma yese you know shaft no omo ye ntete na omo ba efra aburo na omo be se aburo no ti yenyi shaft no ntete na yenyi omo free mu ne mfo mu nche ne nka aburo papa no na aburo na papa na aka no yentimi enhwa so ne yenni ne yennya hode sa asofo se ne de wuta didi omo chi kokko ma sole a minua me nka enku osoroboa ahwa na wayira african no so for the ontimi megina ho enka se wo ye sofo no one live rich life a bonsam jum ene nyankopa prepa ma se kokoda dabi so for the beda hu de onyankopa adwunu ontimi hu de onyankopa adwunu de biara da because we nipa ti ya onyame adwum de beda hu no se sofo bi in live rich life ntu no sa sofo no de bonsam jum ana wo ye de obeko dabi some de eye ego prophet we dey onko no ansamra biom onko da no nwene ho no ansamra no mepa Ghana for chew wontum tu mfuturo we asofo bebre no odi omatem wo dey asofo no bebre atem ana afenso asofo no na sori man so no o twabo omo chese wo sofo de chese sofo eni sika na ese ye de ne ko bonsam jim nesa bonsam jim na sofo no de ya prepare man se wonye de wonko dabi give prophet be next time so kasa ohun ni obeka onwene nuhunu ni obeka because onyame nipa yakopon na afre na so meka ne nsempa emfama afoforo no onye akoforo no onye omo akra enkwa emfansuo emenya yankopon na daachi ankoma no omatimenya osoro ahemam akwakodi eda ensada ti ego prophet the best next time no oba air no wahunu oba beka ye call your second story abrantie friend say Van Vika Joseph Van Vika abrantie actor as a movie producer yebeka ya wayi movies be bree our Ghana both English side no or your friend Gallywood no or Samson about Kuma wood no so one when money acrobato ni kuma ni mono so no akeka bu matwetwa movies be bree meka movie bruni wa sa movie ni se na nice papa Van Vika ahia na o te kurase na head dress na do yes enya asam kuto be ma kokko pa na atale atete ehye no na enya asam kuto na Van Vika was so we school wa kire fe 26 years ni afena nyankopa aye na doma watima we university a school of communication watima enya na wanya na certificate kama pa e de akuta nyankopa aye na dom wo se wo ya branch ana babawa na we school na nya akonya enko school a ma na hawo nya abotre we den a omre no ebeso na ka wo se djuma die Facebook Attention TV GH sanso na YouTube Attention TV GH okwa wo subscribe na wa share na onua bi so nya bi ahwe se na bi djuma die a ye koso Attention Television nso watimi enya konya edo ho ahyem bi me do bi ase se onya amre ene yetena e wa Attention TV Beku Brofo Solomon BBS for short makramo